laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'da. assalamu alaykum musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men heɗitade ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on allajo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si enen ɓiɓɓe adama ɓen en yetti o ɓeyde remaji makko ɗin e dow meɗen sen dulli ronki yettude hara e lette makko ɗen no satti ɓaawo ɗum duwande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo saabu yurmede wonande nde tagore ɓe yettini ko ɓe nela kon fof hay hunde ɓe ala ko ɓe acci ɓe yettiniri ɗum hoolaɗen toro Allah e Allah ɓeyde yurmede e teddugal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe sabaɓe maɓɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnongol ha ila yawmil qiyama Allah ara koye ɓe yimɓe ɗon jaaden allahma amin. ɓaawo ɗum haara men salmini on fof salminago islam salminago waddegol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen wornelaɗon hollirno noon sahaba makko ɓen hakke ma ko fimaggol mawni Allah no janti fimaggol ko alqur'ana makko won gol woni ko salminte ko aljanna yo Allah waɗen fof yimɓe aljanna allahma amin. ɗen weltano Allah e ɗiɗo nemaji makko tagugol e waɗa e ɓiɓɓe adama e ɓiɓɓe ɓurɓe ɓen teddude ko tagi kon fof o waɗa en kadi julɓe o waɗa en kadi jokkirotoɓe sunna nelaɗo gon sallllahu alayhi wa sallama eɗe weltanomo ko Allah addani en kon nduɗo lewru korka fi e waw renagol e rentagol e ruttagol e moƴƴireji ɗin iwa e bonɗi e bonɗi ko jokka ɓen toro Allah yallah tabintingol lawol peewal allahma amin. haray ɗe gandintina hannde kadi ko woni ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude cheikh mamadou aliou bari cheikh alpha omar diallo wondude musidɗo moɗon abdallah diallo ko woni ko micro ko oustad men aboubacar diare ɓe tawata hay si en iyari ɓe ɗo buy e meɗen kono en nani inde maɓɓe en yi batteji maɓɓe ɗen tori Allah yallah oɗon ɗo jonnu balɗe ɗen o moƴƴina battane on haray ɓe seenuden en ɗo e toɓɓere labande hara inchallahu taala hiɗen andintina jama on e jonde meɗen nden de juudoyta panɗi e wonande kala kadi marɓe ko lando inchallahu haray no wawi hewtinede lande ɗen haray wawa e feƴƴinande karmakoɓe meɗen bellandiri inchallahu taala haray ko saɗi mon ko tooli e min watta micro nge sokeji maɗo usta inchallah. bismillah continue. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونسأل الله سبحانه وتعالى جنته وما يقرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. darsu meɗen on o ala juutude hella ka ardu ka weɓintingol ɗo ko yewteten ɗo ɗen ko seeɗa firirɗingol fi naafe suumayeɗen ko ɗum fewnani en fewnɗo o waktu ɗo. haraynulaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama an feere hollugol wonde hunde e muɗum julɗo marɗo feere mum wota accu o hooray o naafa o jannga alqur'an o waɗa sadaqaji o waɗa moƴƴireji ɗin fof e nder lewru ndun no tijja ɗiɗo fof pooɗay baraji mawɗi hay hunde wona yo welsido fi mum ko o wawata kon. ko ɗum nulaɗo men on maaki e hadise mo abi hurayrata radiallahu anhu filli nulaɗo maaki hadise lolluɗo anndaɗo selluɗo jaɓodiraɗo mo imam boukhari e muslim e nasa'i e ibnu khuzaima imamu ahmad e imam malik fo yaltini o wi man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. wo kala naafanɗo suumaye o immi jemma o naafi hara himo mari limanu selluɗo himo habbori baraji ɗin kadi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah on yaafotomo ko ardini kon e junubaji makko ɗin e ko sakkintini kon e riwayaji goo. haray ɗum ɗon ko hadise
mo tawata no rerɗinde fii naafugol suumaye no holli wonde naafalngol suumaye ko golle sunna golle yiɗaaɗe golle addayɗe baraji mawɗi fukkayɗe junubu kañum kadi kono wona farilla no ari e hadiseje heewɗe jaaɓodiraɗe holluɗe wonde ndu lewru hoorugol mayru ko farilla kono naafugol ngol wona farilla ari e hadis mo imam Masruq soggi on ko taabi'iyankejo o soggi tuugorde nden ha o hewti e Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu o maaki hari himo khutbude o yetti Allah o juuli e nelaaɗo makko on o manti Allah no jeyano e yewtere makko nden kanko Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu o maaki inna hadha shahra kataba Allahu alaykum siyamahu wa lam yaktubu alaykum qiyamahu faman istata'a an yaquma falyaqum wa man lam yastati fala say'a alayhi ɗum ɗon ko e lafzu mo Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu maaki e khutba makko hina hadis ko yewtere o sahabajo tedduɗo o maaki awa nduɗo lewru ko lewru ndu Allah farli e moɗon hoorugol kono noon o farlaali e moɗon naafugol nduyi mo waawi naafude yo wakkilo naafa ko jeyaa ɗum e golleji moƴƴi ko jeyaa ɗum e ko ɓeydata baraji mawɗi womo waawaali naafude sabu angal heɓgol feere ma angal hattangol mbawdi ma angal welugol fii ka waɗetee ɗon ɗum ɗon fof no waawa arde angal hattangol ngol yo hulu Allah o waɗa ko waawi yani golle diina kanko ya waɗu ko wawɗa o no mari ɗati buy no mari laawi buy ka rewete si a wawata ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo a wawa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo Allah ronkintama piiji ɗin fof Allah ronkintama mbawdi ɓanndu o ronkine mbawdi jawdi o ronkine mbawdi jawdi o ronkine kañum kadi annuye moƴƴo ɗiɗo piiji fof ko jeeya ɗum e ɗati ka tawata no heɓa baraji e nder suuma e o wona yo oti welsindo yo waɗu kala ko Allah newnanimo feere waɗugol hari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o yaltayno e jemmaji suumaye ɗin o rerɗina yimɓe ɓen naafugol ngol o inna koni wakkile o waktuɗo lannayi woni o waktuɗo ɗen no hawji o feƴƴay woni geɗe hennuɗon mo arto feƴƴude si tawi woni ono jeyano e makuji makko ɗin o makayno ayyuhal maqbulu hani allaka fi hadha sahari l mubarak e an o wakkiliɗo no gollude no jaɓanede ko andirtaɗa jaɓanede ko kulol Allah ngol e liman on ɓeydoto kon o inna wakkilo ha an noon si tawi woni a derfi ha o waktu ɗo feƴƴi a heɓali baraji na janngugol alqur'ana hebbinɗa wona naafugol hebbinɗa wona sadakaji hebbinɗa wona yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni hebbinɗa wona jokkereji en ɗan hebbinɗa wona hay hunde e golle moƴƴe o maka on ɗon jabara Allahu musibataka an on a heeɓi tana a heeɓi nambara yo Allah walle heɓɓitoɗa o addani nokkugo ka tawata heɓɓitoray ɗe golle waɗɗa ɗo ɗen ha nde moƴƴere mawnde feƴƴi ɗo ɗen a heɓali ko ɗaɓɓete kon haray ɗum ɗon fof muɗum ko hollugol wonde nduɗo lewru ko lewru ñoretendi e muɗum wakkile fi muɗum mbela jo Allah subhanahu wa ta'ala no feƴƴinirandu e ooti hara junubaji makko ɗin yaafama haray noon ella ala juulugol suumaye on julde jama yani naafila suumaye on waɗe naafila jama si tawi weeɓi si tawi weeɓali kadi ooti juula no weeɓiranimo o ari e hadis fillaɗo ha tuuga e nene Aishata radiyallahu anha sakkitorun tuugorde nden koye Abi Salama ha tuugina e nene Aishata radiyallahu anha o maaki hari yimɓe ɓen no juulayno ka juulirde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jemma haray ɓe senditi woɓɓe no daroriɗa no juula woɓɓe no daroriɗa no juula ɓe janngude alqur'ana o
woɓɓe hara no wondi e yimɓe joo, woɓɓe no wondi e tato, woɓɓe no wondi e nayo, woɓɓe no yaari noon ɓe juulude ka juulirde nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. woɓɓe kadi hara no juulude sabu julde nelaaɗo nden sallallahu alaihi wasallam. e nder on waktu ɗon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri nene Aishata yo weƴƴitanɓe gatal ka saambur maɓɓe. ɓe waɗi ɗum, ɓe juuli ɗon ɗen ɓay, ɓe juuli geeƴe ɗen ka juulirde haa ɓe gayni, ɓe yilti ɓe naati ka suudu maɓɓe, ɓe naafi kamɓe tun, ɓe naafi nder ton, ɓe terti jama on ka juulirde. ɓay noon weeti yimɓe ɓen maapi, ɓenni e hanki men yiyaali nulaaɗon men annda si ɓe fooyu e si tawi ɓe hettaaki tun nulaaɗo, hanki men yiyaali ɓe, si ɓe fooyu men annda, si tawi woni ko hettaare tun woni ɓe heɓaali men annda. tawi noon nden ñande jama wingin ɗuuɗi haa feƴƴiti, anndi humpondirte woni, sino humpondireede nulaaɗo Allah no juulude ɗo jama on fof aray. tawi noon nden ñande jama on ɗuuɗi haa feƴƴiti, nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam yaltanoyi ɓe, ɓe maaki a onon ɗi ko neeli, mi anndini on, mi ronkiraali arde ka mooɗon hanki ye en juulidu fii angal mbawdi, kono mi hulu wota ɗum farle e mooɗon ronkon wadde. fii hen ɗum ɓe maaki nden ñande fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, mi aamu mi huli argol naafina on ɗo julde jama en fof meɗen ɗum ɗon jokkodira, ɓay ko zamanu sar'inengol ni, ko zamanu jippagol wahayu, Allah subhanahu wa ta'ala fawa ɗum ɗo e hoore mon wontana on farilla. hara ko farilla ko yon hooru, ko farilla kadi on naaf e hoore nde on wawoyta. joni noon ko ka yurmegol mofteɗen nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam huliri jokkidirgol golle ɗen haata ɗum farle e mofteɗen ɓe ronka wawoyde, harle kadi si farlama be waɗe hara isna ɗum junubu heɓoto. nulaaɗo makki sabna Allah o haaɓata golle ha onon haaɓon, onon fawaɓe gollugol ngol ha haaɓon, ka accituɗon o acciti baraji ɗi. joni noon fiyota ɗum ɗon waɗu ko sabu ɗum nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallama tertori naafingol yimɓe ɓen naafila jama ka juulirde, ko kulol wota ɗum ɗon sar'ine e mofte ɗen faweɓe wonta farilla e hoore maɓɓe. haray noon ɓay feƴƴi ngun zamanu ɗon yaari noon ka zamanu nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallama, tawi mo be naafana e hoore mum, yaari noon e zamanu sayyidina Aboubacrin Siddiq radiyallahu anhu, haa hewti e zamanu Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu, o aroy kankadi ka juulirde nelaaɗo ɗon, ɓe hewti ɓe tawi juulirde nden fof no jiiɓondiri, groupe no dariɗa no naafa no sonja, ɓeeɗa ala nande ko ɓeeɗa woni wolude, ɓeeɗa ala nande ko ɓeeɗa woni juulude, fof no sooro saranno. ɗum ɗon satti e maɓɓe. on say ɓay noon kanko Umar ibnul Khattabi himo annduno nulaaɗo men on sallallahu alaihi wasallam ella ko ɓe haɗi ɓe mooɓa yimɓe ɓen e imamu gooto konko fiwata sar'ine e hoore maɓɓe, ko sabu ɗum on ella ɗon iwi hannde kadi wahayo ala arde sari ala jippaade, sayyidina Umar ibnul Khattabi mooɓi ɓe fof e imamu gooto, o mooɓi ɓe fof yo ɓe juulu e imamu gooto, ka ɗum ɗon waɗano nden ñande tawi ko wurnitugol sunna mo nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam fokkintini, wona bid'a dey ko yimɓe goo sikkata, ko wurnitugol sunna mo nulaaɗo fokkintinni o accintiniri mo sabu ella. joni noon kanko Umar ibnul Khattabi ko khalifa mo tawata ko wurnitowo sunna, ko wawɗo kadi sunninde jaɓe, alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa, ɓeeɗo ko wonduɓe nulaaɗo wuuridi e maɓɓe, yangudi e maɓɓe, ɓe waɗanta yimɓe ɓen so wona ko nafata ɓe ka diina maɓɓe, ka gurdam maɓɓe, ka lahara maɓɓe. kanko sayyidina Umar o heyɗintini ko nulaaɗo on fuɗɗorno kon darniri sabu ella, ka ɗum ɗo wurnitano nden ñande haa ka fewndi ɗen ɗo haa ñande darngal on sunna ɗon ko jokkondiray ɗo o taƴata. kono si ella ar heɓaade tawi joni feere heɓaaki, haray hatta oti naafa ka suudu mum, hatta o golla ko o waawi wadde kon fof. haray ɗum ɗon ko jokkodiri, ko tawata ko yaadi e sariya islam. haray fii ko yowondiri kon e limore darɗe juuleteeɗe ɗen
e suumaye on darɗe naafeteeɗe ɗen haray si wooti heɓii feere naafi darɗe 12 o waɗii darɗe 6 o wattii sappi e witiri woni darɗe 11 ma o waɗii darɗe 10 o wattii sappi e witiri woni 13 haray mo hawrondiri e sawaaba o tawata no yaadi e naafiila hitaande nden fof si tawi woni kadi ko ka suumayeeɗo o ɓeyditii limoore darɗe ɗen haray ɗon kadi mo yaadi e sawaaba haray ella alaa e muuɗum si wooti waɗi ko fawii e 12 ma 13 haray on ɗon kañum kadi imo yaadi e sawaaba salafu saleh radiallahu anhum heɓinoke e maɓɓe buy e maɓɓe ɓeydaynooɓe e hoore naafiila hitaande nden ka suumaye heɓinoke e maɓɓe waɗaynooɓe naafiilaaji ɓurɗi naafiilaaji hitaande nden niitum naafiilaaji hitaande nden haanaaka feƴƴineede darɗe 13 ma darɗe 11 kono naafiila on ka suumayeeɗo no waawi feƴƴineede ɗon hara ootii no hawri e sawaaba ka zamanu umar bnul khattabi radiallahu anhu ɓe juuliino darɗe 13 ɓe janngayno noon cortiiji juutuɗi ɓe iwiino ɗon wo fayda hara subaka on ɓattike luttii ko juulirte wano aayeje 50 e ko nanndi e muɗum bon heɓinoke e maɓɓe kadi hay e zamanu seydna umaru ɗon kisan e riwaya mo mouhammad bnu kaabunil ɓurasi filli o inni hari yimɓe goo no juulayno e zamanu seydna umar bnul khattabi radiallahu anhu kadi faa hin darɗe 9 heɓinoke e juulayɓe e zamanu umar darɗe 13 heɓike e juulaynooɓe e zamanu makko kadi darɗe 9 ɓe juutina jannde nden ɓe waɗa witiri maɓɓe on ko wa noon kadi heɓike juuliraynooɓe cortiiji juutuɗi ɗin heɓike ɗum ɗon e zamanu seydna umar bnul khattab e zamanu sahabaɓe mawɓe ɓen fof kono hay e gooto wiyaali ɗum ɗo waɗataake ma ɗum ɗo ko bida ma ɗum ɗo ko ella heɓi ke juulaynooɓe darɗe 23 ɗum ɗon no ari e hadise mo imam malik ibni anas rahimahullahu yaltini ka muwatta makko imam bayhaqi e abdourazaq ka musannaf ɓeeɗo fof sifike wonde heɓike e zamanu maɓɓe juulaynooɓe darɗe 23 ko wa noon kadi heɓi ke juulaynooɓe e ɗin zamanuuji moƴƴuɗi kadi darɗe 30 woɓɓe heɓi ke juulaynooɓe darɗe 36 ɓe waɗa witiri maɓɓe on ari e hadis tuuginaaɗo e abdoullahi bni mas'ud radiallahu anhu hari kanko himo julnayno kanko abdoullahi bni mas'udi tigi himo julnayno yimɓe ɓen darɗe 9 o watta sappi e witiri e muɗum wonta 23 haray nden feere ɗon kadi no jisti fota wonande heɓoɓe feere juulugol darɗe 23 hellaka naafila suumaye heɓike kadi e zamanu mouhammad bne sirin tuugorde nden no ari e makko kanko o taabiyankejo mawɗo wiyeteeɗo mouhammad bne sirin heɓinoke juulaynooɓe darɗe 40 ɗum ɗo waɗi si imamuɓe ɓen nayo no woodi e maɓɓe wiiɓe yo juule 13 no woodi e maɓɓe wiiɓe yo juule 23 no woodi e maɓɓe wiiɓe yo juule 30 no woodi e maɓɓe wiiɓe no juule haa darɗe 40 ɗum ko hen ɗum holli kono holli wonde dambugal fii naafalngol suumaye on no yaaji no udditii hay huunde alaa ko tawata alaa dalil e muɗum no juutinee no waɗee kadi ko hawri ootii kañum kadi no ɗuɗɗina darɗe ɗen yeru ndaarugol alhaali yimɓe ɓen fii ka fowtagol himo ɗuyta kadi darɗe ɗen o juutina jannde nden ɗum ɗo fof muɗum koko tabiti e salafu salih haray ɗum ɗo fof yeddondiral alaa e muɗum ko wotti heɓi feere waawi waɗde o wonaa yo ŋiñu feere goo wonaa yo o addu si wonaa ko tawata salafu en addii kon o filloo ko woolaa kon haray ko ɗum ɗo woni ko haani kon hella ka limoore darɗe kono noon no ɗaɓɓa juutingol
juutingol ko wodi juulata kon si tawi mo mari feere muɗum sabu hara hunjiɓe no woodi wawɓe juutinde e ko juulete kon hatta kañum kadi si tawi woni ɗen hunjiɓe ala mana muɗum hunjiɓe ala e on jama ɗon hunjiɓe no woodi kono hara on jama wonɓe juulude ɗon ɓe mara ɗon hunjiɗo si tawi ɓe faala juutinde ɓe mari feere juulugol buyi ɓe julnowo on fonta o juula haray ella ala e mum o julna ɓe yeru ko o heɓi feere julnugol ɓe o haray naafe suumaye on no ɗuuɗi nooneji muɗum kono naafe sakkitore ɗen kadi ka balɗe sappo sakkitore suumaye wano sappo sakkitoro on ka suumaye ɗen naafe waɗeteɗe ɗon kadi ɓaawo qiyamul layli on waɗeɗe ɗen kadi no wiye tahajjudu ɗen kadi ko haanuɗe waɗeede wonande mo heɓɗo feere muɗum ɗen ɗon kadi mo heɓi feere waɗugol ɗe harayno moƴƴi ella ala e muɗum mana mum oti juula tarawihu ramadana on ha o gayna darɗe nogay so heɓoyi feere immagol wano e iner jemma o immo ɗon kadi o juula ha fajiri feere ma o juula ha hewta ka o sullo si tawi woni ɗen o heɓi feere ɗum ɗon kadi haray ko moƴƴere e hoore moƴƴere ko ɗum wiyete tahajjudu hanuɗo waɗede e suumaye sappo sakkitoro on fiirerɗingol yimɓe ɓen e ɗaɓɓitugol laylatul kadi on ɗen andi laylatul kadi on koka sappo sakkitoro suumaye ɗaɓɓete joni noon si oti ñalli horude o naafi naafe arane ɗen ka suumaye o immike jemma o naafi ɗen naafeteɗe ɗon kadi tahajjudu on o waɗi ɗum ɗon ɗen ha suumaye o maayi ka darɗe sappo sakkitore haray koko moƴƴi on sawi kadi on ɗon waɗi fi ɗaɓɓitugol laylatul kadi on fi hen ɗum ko hunde moƴƴere nde tawata wela heɓude ɓay noon hina welde heɓude a anndano nde heɓorto si wona e golle dewal ɗen o ya wakkilo ɗaɓɓita sabu juulugol jemma on fuu ka sappo sakkitoro suumaye ɗo fi ɗaɓɓitugol laylatul kadi on ari e hadise mo Hisam ibn Urwa filli ha o tuugini tuugorde nden e ben makko ɓe naɓi tuugorde nden ha hewtinene Aishata radiallahu anha o maaki nulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama ka sappo sakkitoro suumaye o maakayno taharraw laylatal qadri fil asri l awakhir min ramadan ɗaɓɓite jemma laylatul qadri on ka sappo sakkitoro suumaye nulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama ari e hadise selluɗo mo nene Aishata radiallahu anha ha filli o wi nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallama ɓe findinayno ɓeygure nden e nder sappo sakkitoro on fiyota goto ɗan mana wota oti ɗano e sappo sakkitoro on siwona yeru ko tawata kon so ɗanaki ɓandu num townata mana so naafi mo wawi ɗanade ɗon seeɗa o immo o waɗa tahajjudu on o waɗa ɗoygol makko ngol ñalorma yani yomo be heɓi ndaare ka sappo sakkitoro ɗo hara ko wattitata honno wiyete naafi ɗoygol makko ngol o wattitana ɓanndu ndu koka ñalorma jemma on kan o waɗa jemma naafeteeɗo digi fi o waawu heɓude laylatul kadi on e sappo sakkitoro on eɗen anndi ko jemma o heɓorta jooni noon oti no waawi horude ñalorma o naafa jemma on o ɗaanora kadi ñalorma yeru ko oti heɓata feere wano batte subaka haa e midi ma haa e iner ɗum ɗon fof mo waawa ɗaanaade e ñalorma on o waylita golle ɗoygol ngol ko ɗaanorteno kon jemta golle makko ɗe o jokki fewndo ɗon o darna ɗe tigi fiino o heɓira laylatul kadi on haray aɗi e konnguɗi salafu salih haa heewti e sahabaɓe ɓen e ko ɓe eggi e nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama hari ɓe ufinotono e sappo sakkitoro suumaye on nulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama ɓe hebbinno ufnagol e sappo sakkitoro suumaye on hollugol wonde ɗen balɗe sappo ɗon fof koye nder dewal ngal oti luttata e muɗum sonnaaɓe makko ɓen kadi ufini salafu salih sahabaɓe mawɓe ɓen fof ufini e yirde aranere nden no jokkodiri hari kadi haa fewndo waktu ɗo ni no ufunede mo heɓi feere muɗum yo ufuno haray ufunangol no mari sartiji jeyaaɗi e sartiji ɗi karamokoɓe ɓen yaltini ka defte haray kono eɗen anndi koye o sappo sakkitoro ɗo wakkiloto ɗen heɓgol laylatul kadi o fewndo o waktu ɗo noon hiɗen heɓi nde nawnaare nde tawata ko yonude aduna on fof
ɗum ɗon ko ella molanaɗo fii wawgol yimɓe ɓen tummodirgol e juulirɗe ɗen haray oti no wawi nafude ka suudu muɗum kañum e ɓeygure muɗum nden ko naafilaji ɗin ka suudu makko kanko e ɓeygure makko nden si tawi juulirde udditande nde tawatano waɗi renanɗe hanuɗe renorede ɗen e ka moɓeteɗon oti no wawi wadde ɗum ka suudu muɗum o juula toon kanko e ɓeygure makko nden digi fiyo o heɓu laylatul qadri on haray laylatul qadri on eɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala jippini cortewol ka alqur'ana o innitiringol laylatul qadri on tawde kadi koye on jemma ɗon alqur'anare Allah nden jippi ɗum ɗon tun no yoni ko wawen ɗaɓɓitude laylatul qadri on haray en welsidaki e muɗum haray heewi e karamokoɓe buy kadi rirɗinaynoɓe wakkilagol heɓa alqur'ana timmuɗo on e nder suumaye on si tawi woni ɗen feere muɗum heɓike hakkunde nawdugol e naafirgol nawda naafinira qur'ana on kañum kadi fiyo heɓu hatmaji e nder alqur'ana on hatma nawdugol ngol e hatma ko wiyete kon naafila on si tawi feere mum heɓike sina ɗum oti waɗa yeru ko wawi o haray hunde ala ko tawata oti waɗa e tunintaka makko on ko waɗu yirmode makko goɗɗo jarama aray daɗɗande ɗen gatti fota Allah bama aray weltanama fota aray cheikh madali ne yalga o sabatla joni aray no joni piyon kon ngol aywa alhamdulillah rabbil alamin jasakumllahu hayran oustaz haray o weltanama fota fota e batte ndeɗo yewtere yoɗude laɓande jasakumllahu hayran en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla yoɓo on ko joddi muɗum ndi waɗa aljanna e ko mandakke mum moƴƴo yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim e o lontina jurriyaji fewɗi moƴƴuɗi darantoɓe kaɗo diina wallito julɓeɓe ɓuuri onon kon ɗo wakkilade kon e kon ɗo wadde kon o yaafo fatiɓɓe ngo naataɓe ko aljanna haray on weltanama haray inchallah ɗe ganitine jama on e guɗita e ɗo lande ɗen ɗum woni étoile 61 ɗum woni star 6 ɗum woni hoodere 60 inchallah fi wawgol natude ko lande kono ustad animi uɗitande ɓeeɗo lande ɗen haray landal no jindude mapingal jama on seeɗa hikka noon iidi on ala ka yeheede ko honno jama on feɓɓitorta ɗuɗugol ngol mi wi haray landal no woodi wongal jindude mapingal jama on seeɗa fi kala hi onon karama ko ɓen hiɗo wakkilade jaabagol ngol kono ɓaaray on senike ko radio ga kadi haray ɓeyɗen wallidirde ga kadi haray ko fi iidi on haray jama on hiɗo landade ko honno noon juulirte iidi on hikka ɓa haray ko salli keneji yeytake ko juulirde yeytake yallino sella juulugol ngol ko cuuɗi wondude e ɓeygureji muɗum ɗin si juulete ko cuuɗi ko honno gerdete haray ko ɗon landal ngal aywa haray ko yowdiri kon e juulugol iidi on si tawina sifa o ella heɓiɗo ɗo iidi juulatake e suudu yo ɓeygure nden fo cuɗo yalta heewa tarawo on ya heewa juuliɗe ɗen ko ɗum annduɗen fi iidi on kono ɓay ella no woodi fiwata o sunna ɗo laawa oti imo wawi juulude kañum kadi ka suudu yani o juula darɗe ɗiɗiji juuleteɗe ɗen si tawi himo wawi waajade ɓen wonɓe ɗon ko barki ɗi o ñemmintingo kutuba on o waɗa si tawi o wawata wadde ɗum ɗon o juula tun julde iidi nden fatiha o watta ɗon ɗen simore alqur'ana hoymo kadi o adda ndeya darde o waɗa fatiha o adda simore alqur'ana o wurnita sunna nelaɗon sallallah alayhi wa sallam saabu ella waɗɗo ɓen andi hayti iidi laawike goɗɗo yeru laaworaɓe iidi o no wawi pottade e sera ɗon ɓe juula kamɓe kadi fi timmingol sunna o ɓen andi iidi on ko sunna tentinaɗo haray no hani hara laawaki wuuti ɓayno ne ɗe juulude fewndo ɗo ɗen ka cuuɗi ko haasi kon si woti wawi juulude kañum kadi ka suudu ɗon iidi on tuma wallu ha on yoni ko juulni ɓeygure makko nden ɗon haray ɗum ɗon kadi no moƴƴi ko lontingo yani piiji ɗin fof na e alhaali goto arata ko ɗum waɗi si sari a islam on seeraki wa bulorde hara memminatako ko fewndi o foti no wawi yaadude ko fewndi ɗon kon ɗum ko jeeyaɗum e nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri l'islam on tawde
ko ari kon fewndo on waktu ɗon ko ya waɗu yeru ko wawɗa kon fattakullaha mastata'tum fewndo ɗo ɗen istita men on hella ka tottugol ɗiɗo sunnaji ko woti waɗu e alhaali no wawri wadde ɗon noon fewndo ɗo. aywa jasakumllahu hayran do oustaz haray kadi landal go kadi no hikkitiɗo de landal kadi himmugal fi ko wiyete kon etugol muudo haray wo etugol ngol muudo haray yallino sella etangol wona sonnajo sowiɗo hara ko sowiɗo hara on bobo ɗon ɓen jibinaka yallino sella etangol on ɗon kadi o haray kadi buyno jikkini etugol ngol muudo e muudo on haray ko wiigol ko fuɗɗoragol paykoy koye ƴawra togo soɓɓen haray yalli ɗum ɗon kadi no jeeya e bindi ka haray ko noon tigi fandori o etugol haray fayin kadi ko landal muudo ɗon mi sikki mi artoye hara fiita ɗuuɗu hara ɓaare ko landal juutugal seeɗa zakira on no ɗum fii ko yowndiri e etugol muudo on haray etangol reeduujo no woodi e karamokooɓe wiwɓe reedu no etane kono jumhurul ulama ɓurɓe ɗuurde ɓen e yimɓe gannde ɓen ko ɓe fottani e ko mari dalil selluɗo kon wonde reedu fawaaki etangol ko si ooti jibinaama hayti ko minitaaji atto iidi on yaheede o etanta si o jibinaama hayti ko miniti gooto atto iidi ndin yaheede haray ɗon ko yo etan ko ɗum jumhurul ulama on wii amma etangol reedu ndun ɗum ɗon jumhurul ulama on wowliraali noon haray heɓike seluɓe wiiɓe reedu no etane kono ko woni ko waɗɗi kon ko etangol jibinaaɗo hayti ko miniti atto iidi ndin yaheede ko waɗi goɗɗum fawataako ma waktu mum on hewtaa oɗo woodaaka tawa e aduna si etaneede fawoomo haray ko ɓuri sellude koye konnguɗi karama koɓɓen ko si woti jibinaama atto iidi on fawoo noon etangol mum so jibinaaka atto ɗum haray alaa ko etaneede riiɗi nam amma fii etugol ngol kadi waktu muɗum on ko tuma luttani iidi on balɗe ɗiɗi hara no lutti ɗon e iidi on yaheede balɗe ɗiɗi ɗum ɗon haray waktu mum on naati atto ɗum ɗon haray sellata etugol muudo few atto on waktu ɗon hewtude muudo on sellata sa eti ado on waktu ɗon haray ko sadaka tum waɗɗa harayna muudo ko ɓuri moƴƴude e muntoode ko etugol assalamu aleykum subaka ñande iidi on naɓana miskinɓe ɓen kono si tawi woni hiɓɓoto oti no waawi ettude weeta e juule si tabiti lewru non ari weeta e juule oti eta ɗon nam ko mi annditaade ko ɓe lannditi woɓɓe holli kadi woɓɓe no woodi fuɗɗoro innugol no fuɗɗorde tosoykoɓe ɓen ara ara e jarɓe ɓen ɗum ɗon on waɗgol tartibu noon ɗum ɗon kadi jolaale e ko selli sa anndi limore ɓeyngure nden an baaba on e nene on e ɓiɓɓe ɓen a konta en waawirɗa o yo a kontu tun ko annda tun siko noogay wona eteede ko muudore noogay wona eteede amma innugol jooni no addude ɗon jiɓi liɓi no fuɗɗorde to sukkum hikkina ɗon oɗo hikkina ɗon oɗo ɗum ɗon on takalluf yani ronditagol ko sari a fawaalima ɗum ɗon ɗen waɗɗaaki yani a limay tun a anndi limore onon ka suudu ɗon ko on jowo ma ko on sappo ma ko on noogayo eta muudore noogaye annike onon wonɓe ɗon ɓen fof a etani o mi etani min e ɓeygo an e kaari fiya waawa limore nden amma innugol no iwtirde ley ƴawa ko takalluf eyi ustad haray wo ko fayin ko landal gootal ngal ko aden gootol lanndi ɓe maaki haray kamɓe wonoɓe no ɓe qimiri noon haray muudo maɓɓe on sabu noon ko Europe ɓe woni ɓe waɗay wono ɓe heɓay wono 45 euros ko ɓe etti si ɓe ko qima ko ngaaɗen ittugol muudo ngon ko 7 euros joni noon si ɓe calculi ɓeygure maɓɓe nde ɓe heɓay wono 49 euros ɓe maaki yallino sellana ɓe ƴettugol ɗin ɗon fof no ɗi woniri ɗon jonna aden gooto ka haray ko ɓe wono ɓe ƴetti misal ɓe wi ɓe naɓiɗi Afrique yoɓe soodan ɓe saaku maaro
ɓe jonnana ɓe ɗi aaden gooto o yalli no sellira noon kaaray ko senndugol no sella no sella ka oti jonna aaden gooto miskiino marɗo famille ko ɓeynguure makko daññaama yani ko ɗaɓɓa ko taw hara ɓeynguure miskinɓe ɓen kañum kadi ñaama so a ɗaɓɓi noon aaden marɗo ɗo ɗen wono rewɓe nayi o mari ɓiɓɓe buyi a naɓanimo ɗon saku maaro hara yoni eywa kasi e faygo ko landal muudoron ɗen jooni noon ɓen jonneteɓe o muudoron ɗen si ɓe heeɓi haa ko yonata e ko kamɓe kadi koɓe etira haɗa yarli waɗɗike ɓe etugol joni masala mbe si tawi woni ɗen ooti fewndo etete o mara kono woɓɓe e tiinirdima weeta e juuli e misal a heeɓi ko ñaamata kon a heeɓi ko luttata kadi ɓaawo an e ɓeynguure ma nden on ñaamude luttanayi on hara yir ko lutti ɗon woyɗa waawi ettude ko waɗi hanki ari a mara hannde noon a heeɓi yani ko neldaɗa kon ko keɓal a wiyataake hannde kadi a mara haray noon si tawi a ittiir ko ñaamata kon an e ɓeynguure ma nden haray hannde kadi ko lutti kon koya ettu hokka woɓɓe an kadi eywa gati naam miɗo wuttande ɓe hekkitiɓe ɗo jasakumllahu hayran naam ɓe makiteɓe ɗon nene mariama assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe makiteɓe ɗon nene mariama assalamu aleykum waaleykum salam warahmatullahi wabarakatu eywa ustade no heɗiti on ɗon on jarama sawe assalamu aleykum warahmatullahi waaleykum salam warahmatullahi ko landal mi mari ɗon si miɗo nanno woɓɓe no jaabo landal ka figiyamu layli ɓe inni wo haray sellata wo neɗɗo on o salmina geeƴe haa para ɓe jotte ɗon kadi haa allah inerdi maten innitoye kadi naafe qiyamu layli o min mi landoto ɗum no mbayri hay mi wiya no waɗire noon yimɓeɓen wooɗa naafade ko juulirde wona kadi haa heɓa iner inen fuɗɗitoyo kadi naafe min haami landude ɗon kadi haray hella ɗon si a naafe arane ɗen a juuli geeƴe haa geɗɗa tumbere jemma e iner jemma yaha kadi naafa ella ala e mum ɗawawi naafude jemma on fof heɓi nokke moƴƴuɓe ardiɓe tawaynooɓe ko salligi maɓɓe geeƴe on ɓe juulita subaka ɗum ko holli ko hen ɗum ko ɓe waalu naafude wa min alleyli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan ko wiyete tahajjudu ko julde jemma yani ka suumaye ɗo wooti no waawide julde jemma ko tawata yowondira e naafilaji luttuɗi ɗin ella ala en jooni si tawi woni yeddondiral o ari wadde hakkunde menen taalibaaɓe ɓen yani menen wonɓe wiƴƴitaade ɗaɓɓita hakkunde jama on ɗaɓɓita ko karmakoɓe maaki kon ɗaɓɓita dalilaji selluɗi ɗin immorde e ka alqur'ana e ka sunna si tawi woni en ahlu sunna wal jamaa on fof yeƴƴitoritelen wono makka e misal ko karamokoɓe mawɓe woni wadde ɗen ɗon golle ɓe suusata wadde ɗen ɗon golle hara ɓe tippa nokku ko fewndo cheikh boumbadi en cheikh bun ousaymini en cheikh mouhamadou lamine singeti en cheikh mouhamadou bun ibrahima ali cheikh en fewndo maɓɓe wurnita wargol tahajjudu naafugol jemma ha gayna yaha kadi naafa kay sappo sakkitoro ha tuma wiyete ɗum fajiri on feeri ma ɓattike ka fajiri on feera ɓe darna ɗon ɗe naafila on wonande witirinonoɗo lanni o fillata ko witiri on wonande mo waɗano witiri on ka arande jemma o waɗa witiri haray ɗum ɗon ɗen koko mari dalilaji selluɗi haray goɗɗo ɗum wattake e nder duuɓi capanɗe towɗe e hoore ɓe tuugi ka selli goɗɗo ara ɗo ɗen hande yiyana en wonde ɗum ko bida ma yiyana en wonde ɗum ko allah ma yiyana en ɗum ko nini wannoɓe ɗum ɓe mbuy maɓɓe feƴƴi ɓe suusatano allah yeru ko enen suusuɗen mo kon hiɓe wogindino bide aji ɗin ɓuuri ko enen wogindotoɗen kon fewndo ɗum haray sahlamin sengeti en ɓuuri nden yirde maɓɓe ko wurnitugol sunna nelaɗo on cheikh boumbase en ha fewndo o waktu ɗo ni no waɗede haray
makka o madina o aduna allah on fof no wadde sa heɓata feere waɗugol wota waɗ fawakima nata rilla kono tawi wattaki hara maraka tippuɗa ma hara waɗɓe ɓen no ɓurma yurnade heɓe ɓurnama renade heɓe ɓurma yurnade wi tun an on ayi aali waɗugol ka ha faamu ma an kono tawi waɗatake wi ka faamu ma ayi aali no waɗe yani yimɓe ƴettay dalilaji ɓe ukkidira hakkude dalilaji huuɓituɗi e heeriɗi ma ɗum ɓe yiɗa tun si gooto lundike nden feere ɗon hara ko on ɓe yiɗi ɓe sembina nden ɗon ɓe hawka pehe luttuɗe ɗen pehe l'islam marɗe dalil ɗen fof no hutore karamokoɓe l'islam ɓen ɓe suusata wadde goɗɗum ka diina hara ala dalil hiɓe falja noon de hiɓe falja kono noon ɓe watta ko ala dalil dalil on noon no ronka sellude ma ɓe falja dalil on arana faamon ɓe addi ɓaynaɓe renaɓe na ɓe annabaɓe kono o na sifa an e min e o yiyata ɗum ñokkonnoɗo maɓɓe ɓen hara yi'im si an a yii o yi ande ma nden e faamu ma on gollitira ngota a yirbi koma ha kon e inde bide ama nani haray min ko mi yii e mum ella ala e mum ha fewndo kam mi fewndi ɗo ɗen taw ir ko mi yii ko ella ala e mum wonande waw ɗum wawa noon haray fof sowaki fe aywa jasakumllahu khairan oustad arawa weltanama fota haɗeɗe muttande ɗo ɗen aden goto inchallahu taala haray landal gotal kadi no ari ɗo haray yaafa ɗin ceernoɓe ɓen ɗo andirɗen noon haray fotoro on neɓata kadi haray ɗeɗo balɗe sappo sakkitore kadi haray jama on no yiɗi ɗuɗɗingol kadi dewe goo kadi hara en jogaki ɓe pandi saabu noon happuji ɗi no raɓɓiɗi inchallahu taala haray jama on hina tora yaafuye saabu noon haray no woodi buyga faalaɓe landar inchallah naam ɓemaketeɓe ɗo cheikh aboubacar assalamu aleykum waleykum salam nala toon yesde allah naam ustad no heltiyam noon ustad assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatu nala toon alhamdulillah ay min ko ɗannamima ɗon faala anndugo dogona ɗe ɗe sappo sakkitoro ɗo naam tawi no waɗa wano innugol ɗum ɗo ko fixe waɗete fii juulugol ngol ka waɗaka nomi faala anndugo son faamilandal ngal mi faamaali wano ɗe mbaɗe sappo sakkitoro ɗo naam min sino woodani ko fixa innugol ko ɗum ɗon duwa juulede jemma on haara fixaka wona ko naafiya jemmaji ɗi moƴƴa kooti heɓi feere juuli o e ko juuliri o yani fixaka innugol be timmina alqur'ana ma jannga feccere mayre ma jannga tataɓal mayre ma tataɓe ɗiɗi o yeru ko heɓuɗa juuluɗa o taw tun waɗu toon arta iɗa juulude iɗa ɓeyda iɗa torade allah ya heɓu laylatul kadrim yani iɗa e de julde sa waɗi fatiha on yeru ko heɓuɗa feere jannguɗa e nder dalɗe ɗen wosi ko dalɗe sappo heɓuɗa feere juulugol harayno moƴƴu siko ko hewta ɗum kadi na ella awa mi nani to ɗon noon ɓayi allo naam bisimilla wano exemple si goɗɗo noon hun jaaki no sella ko detta defte ni mo janngay ɗon si tawi woni ɗen ko wonɗo naafinde e misal tawi o hunjaaki alqur'ana on ko wonɗo naafinde noon sellaka o fonta yeru ko o naafinira piyo juutu harna ina atayna on tun o janngiri piyo raɓɓiri no sella ka oti fonta si tawi o hunjaaki piyo juutu seeɗa ara ella ala e muɗum fontugol ngol awa on jarama allah kubarade awa ustad abdallah haray ɓe wonɓe ɗon tato sina hara on ɓitti toon de ɗo wawi ɗandanade ɓen ɗon tato naatuɓe tawa nani aywa inchallah aywa gasi mi uttana ɓeeɗo toto awa inchallah naam ɓe makiteɓe ɗo cheikh mouhtar assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email diallo mouhtar naam assalamu aleykum waaleykum salam waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum waaleykum salam ustade no heɗiti on ɗon naam haray kono faala landade fewndo ka zaman corona won ɗo ni
no heewi haray ga ɗon anndi haray ɗen wowno on naɓirde buuɗi hakkunde amen ga wano ƴettugol ɗo jonna musidɓe meɗen ga ɓe naɓa buuɗi ɗin joni noon ko wowa ko naɓede ɗon o hettirgol eroji ɗin joni noon wona so wonti naɓiɗo ero naɓa hettiɗoya ero on toon ɓay ɗon anndi haray ko honno yewtira fiiɗum ɗon joni noon fayda ka ɗum ɗo ari ɗo haray piiji ɗi no ŋacci seeɗa mbuyi toon ɗo fayda sino naɓude taw hara ko hettirgol franc guineji ɗin toon haray ko ɗum ɗon mi faala humpitade haray lasli on mo jonni toon 100 euro ko haani jonnitude ɗo ko 100 euro kadi a jonni toon eroji temedere fii jonneteɗo ɗo yo hendo on eroji temedere a yoɓanayi ɗi woni so a yoɓaniɗi 5 euro ma siko 10 euro fof mum 100 euro mo wallinɗa toon on ko 100 euro on du'a jonniteɗe ɗo jommu si tawi noon metti fii hettirgol eroji ɗin sabu angal yiilodiral ngal ma angal ko wiyete kon eggugol ngol fewndo ɗum avion ala eggude toon aral ga ala addude yimɓe si tawi woni naɓugol ngol no metti fii ooti no waawi hettude ɗo ɗen yeru majji kono e farangine kono hara ko yeru ko sensirte ko ñande o hettatade hara ko on piri ɗum o hettiri yani so anndi euro temedere no sensirede ɗo 1.200.000 e misal hara ko on 1.200.000 o hetti ñande o hendutoɗi o hara na waɗi rucce ɗon kadi na haray ɗon no wawi wasi o hetti kewɗi ko tawata ko hani hettude ko na on jarama ɗo ustad moƴƴa saabu noon haray ɗo mapa no woodi moƴƴa hari haray inchallah on jarama nam ɓe makiteɓe ɗo ibnu oumar assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah nam ustad no hetti en ɗon nam assalamu aleykum ustad en wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh min landal angal ko yowndire fi hajjugol ngol nam ɗo masalan min haralam komi woniri ɗo ɗo joni hara no woodi ɗo musidɗo fokkutuɗo yawgol hajju min nam ɗin ko joni noon taw sino sella ɗo min na ɓay min hara manan mi joɗi yaarde hajju so mi heɓani moyen taw joni mi ƴetta ɗo mbuuɗi mi jonnamo min na bo joni so hewti to yo jon kara alayno mi nanaali moƴƴere ɗum nam min ni mi ɗo joni hara masalan musidɗo anndo ɗo hara ko fokkutuɗo hajju mi ƴetta ɗo ɓay min hara mi jogaaki mbuuɗi masalan ko mi naɓatalan haa hewta toon mi ƴetta ɗo noon mbuuɗi jooni mi jonnamo min so hewtii toon mana yo jonnu goɗɗo on tigi hajjanalan haray hajjanalan ma walla siko min ma hara walla siko yumma ma walla siko goɗɗo ko ɗum noon faalanugo no selli ma haray sellata few mi faami sellata few sellata few si tawi woni ɗen goɗɗo o jogaaki feere ko yoɓa o yaha hajju haray hajju fawaaki mo so jogaaki ko o yoɓa faasi ala e ko njooɓa ko ñaamata ton kon haray fawaaki mo hajjugol ngol jooni noon si tawi fawaaki mo o waɗataa ko fawaaki mo kon fihi mo faala a faami sellataa kadi ka goɗɗo hajjana mo himo selli si tawi noon hara ko mayɗo no sella ka goɗɗo hajjanamo kan wurɗo on hajjanamo ɓay o maayi o wata hajjude hannde kadi no sella ka wurɗo hajjanamo imma o hajjinanamo ka jawdi makko ma ɗum goɗɗo okkamo yoɓanamo o yaha ma goɗɗo wakkilo tun hajjanamo hara o maayi ma hara ko wurɗo kono o heɓi kattanɗe jawdi o mara kattanɗe ɓanndu manamum hara o nawi haa o wawata hajjude hannde kadi ma ɗum hara o nawni nawnare nde tawata o wata hajjidude mum hannde kadi e hin himo mari jawdi haray on kadi no sella ka jonna goɗɗo o hajjanamo
wonande wonɗo toon hajjanamo ma ɗum o yoɓana goɗɗo on yiya ha hewto e hajjanamo kowa noon kadi sellata ka goɗɗo yahuɗo hajjugol hajjana goɗɗo hara o hajjanali hoore makko mi mana o yaha hajjo pi hoore makko o hajjorana oɗa ɗon ɗon kadi wata sellude few himo wawi noon hendade mbuuɗi yaha yoɓanam mo o hajjanam goɗɗo goo hajjanɗo hoore mum o hajjanam amma goo on selluɗo hajjantake wurɗo marɗo feere yahugol hajjantake mayɗo noon no hajjane nawnuɗo mo wata hewtoyde no hajjane nawyuɗo kadi mo wata hajjude no hajjane nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɓe hajjata hajjatul wada ɓe hawrondirno e goɗɗo mo inna labbayka an subruma nulaaɗo Allah darni mo inni subruma on ko hombo woni on wo ko siɗɗo an ni e ni o hollino ɓe ɓadodiri noon wo himo wuuri wo oy wo a hajjani hoorema wo oy wo a hajjan hoorema ha gayna on say noon aroya hajjana subruma ɗum holli wonde goɗɗo hajjanta goɗɗo o hajjanali hoore makko goɗɗo kadi ari yeeti nulaaɗon noon be makko nawi o wata jooɗade avion o wata jooɗade e auto o wata jooɗade e bateau pewno nde ñande hari ko pucci e geloɗi wona yaarede o wi o tabitata e mbaɗɗateri sa joɗɗinimo o wawata lositiki fi o wawata nawi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o landimo simo hajjanamo nulaaɗo maki himo hajjanamo kono hajjangol goɗɗo ko sarti ara o hajjani hoore makko kanko hajjowo on e sarti kadi hara hajjanteɗo o maayi ma o wawata ma o nawi kono innugol tun joni min mi heɓata feere yawgol makka hikkam miɗo tan ala joni ay wonɗo yawde on hajjorana mi sella yoɓan yoɓa goɗɗo hajjanam mi sellata ko sari nam jasakumllahu hayran aywa jasakumllahu hayran oustaz on weltanama fota Cheikh Aboubacar haray ko landal woni ko mi faala landagol ɗo landal ngal no yowodiri e o jibinanede taniraɓe haray no jikkina ko meɗen wiɗgol taniraɓe ɓen hono masalan Cheikh Ismail Mohamed ɗo min inna ko moodi yummamen ɗum sifa noon haray ko ɗum woni ko l'islam yewti fi ɓenɗon ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe ɓe jeeya hiɓe hana wi'ede ko ɓe moodi ma ko ɓe ɓeengu ka haray ko honto ɓenɗon ɓiɓɓe ɓe jeeya ɓenɗon ɓiɓɓe mi faala landagol fimu ko taniraɓe aray ko adi kon taw tanirawo ma ko ɓiɗɗo ma tanirawo ko ɓiɗɗo si tawi woni ɗen ɓiɗɗo ma on ala ko kanko ronata sa itti jakka a jonnatama kanko tanirawo ma on ko waɗi tanirawo ko ɓiɗɗo ɗum ɗon ko ɗum woni ka sari a tanirawo ko ɓiɗɗo amma ko wiyeten kaari heeɓi moodi ko mama soro ko pati ko ɓeyngu ko ni eni ɗum ɗon ko piiji sama kalaji ronaɗi ɗi tawata ko piiji sama kala mo fof andi kadi ko sama kala kono koko ittodiri e wula no anda ko fenande ni na gonga no anda ko sama kala ni na soobe kono koko jeeya ɗum ko ittodiri te wula fina tawa dondi hakkude yimɓe ɓen anna Allah fof no mari ɗum sa daari pine anna on a tawa e aduna be e yirde no mari pinal mungal e fi sana ko yaagal ɗum ko fina tawa sana ko yaagal koko fina tawa denɗura yaagal fina tawa tanira yaagal kadi e mama soro yaagal e woti yawo mama soro mum ma fijira e makko ma woti yawo pati mum fijira e makko inna ko ɓeyngu anni hara ko yummirawo mo duuɓi capanɗe an ko a payi kun duuɓi 5-10 ɗum koko fina tawa ko jeeya ɗum e aadaji e taqalid ko adat wa taqalid si tawi feƴƴitali iɗi dagi hutorede yeru ko ittata wula hakkude yimɓe ɗande si goɗɗo nawi haray goto susatama si tawi noon o luttiray noon tun o wona e tun ñirɓindiɗo tun o mara weltare hay hunde o mara hay hunde ko ittatamo wula o mara hay hunde ko fijatamo kankan noon so yii paykum tosokum paykum makko haray mo welti ha konko welti ɗon haray mo yiɗi campilirgol e makko ittodira wula kono nanaka ha hande ka goɗɗo jombi pati mum nanaka ha hande ka goɗɗo jombi tanirawo ha hande nanaka andi ɗum ko sama kalaji ko tata ko ittodirte tun wula e ko suusidirta hakkude yimɓe ko fina tawa madama ko fina tawa si bonnata saria on
haray hay fusa ala nder ton siwona piiji ko Allah waɗi hakkunde yimɓe ɓen yo ɓe yittodiri wulaafi wata ɓe lutto e jirɗi tati nam aywa jasakumllahu heyran on anndi haray toɓɓere nden ko min tigi woni ko rentinde woɓɓe ɗo hannde e tunnbondiral haray ko ɗum waɗi tawara mi hawri faljere haray ko ɗum waɗi mi lannditi fi muɗum seeɗa sabu noon madama ko sama kala na soobe haray na faljere ko tuma woni soobe o woni dagatako aywa jasakumllahu heyran on jarama fota yo Allah yoɓ won ko moƴƴi waɗa barki e ɓengureji ɗin haray ko ɗo wonɗen hattude so tawi ɗon fayiji ɗin moy kadare en tintide kadi koɗen ɗo haray ɗo weltana e batte waɗareji ɗin e batte golleji ɗin fof yo Allah lan ɗon lontin ko joriyaji o yaafoma o naataɓe ko aljanna o waɗa sabu ɗum ɗo naatugolɓe fof aljanna o waɗa sabu ɗum ɗo noon kadi naatoygol moɗon aljanna sirki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo Alpha Amadou o naadamo aljanna waɗa golle ɗe o gollunoɗen e gandal ko wallitino e jannugol yo Allah lan ɗo waɗanmo ɗum taalibaɓe saatoɓe ɗaɗo diina wallito julɓe ɓen ɓuri kanko ko faalano kon e ko miijino kon ko wonki makko en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ramo ko aljanna ya Allah wondude e julɓe ɓen fondude e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray hiɗo weltana fota hiɗon jarna seki sawna kadi hiɗo weltana yo Allah lontina ɗum ɗo ko ɓengureji moɗo waɗa noon taɓande moɗo fof yafanede bakkatuji e ɓantede darajaji ko Allah subhanahu wa ta'ala en torki Allah yo Allah lan ɗon hokku en timmodeji moƴƴi o battaleji moƴƴi o waɗa e yimɓe fewɓe moƴƴuɓe darantoɓe kaɗo diina wallito julɓe ɓen mo danda en kala ko lorata en e ko naadoyta e yiite eyi jama heɗitiɓe ɓen fof kadi no weltana e inchallahu taala hay ko ɗum ɓe hattude sallllahu wa sallim wa barik ala nabina mouhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumllahu kulla khayran wa baraka yo Allah lan ɗon jaɓan moɗo yontere hannde eɗen mari ga docteur Mamadou Bari inchallah faɗɗi janngo kadi ara eɗen mari ɓe ɗo ka page men Facebook Lawol Kisal aray ko vidéo waɗeten ɗon de ɗum ɗon ko e 11h12 ɗon e juma on sallah ɗen inchallah aray ɓe weltana fota aray ara meɗen en vidéo on tawde de amen siibe maako maɓɓe on ka radio inchallah taala aray koye goto sawara mi salmina gonmeniraɓe nani salamu aleykum awa jaramu aleykum ko woɓɓe magani maren ganira kam ɓen mayde programme dafo allo aleykum salam na musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe ɓen heɗitade ko radio meɗen Lawol Kisal ɗo haray ko hande ko ɗo jonde meɗen ɗoni ko hatti inchallahu taala haray en e ɗe balɗe ɗo kadi inchallah reɗe gandintina hiɗen mari alluwal suuma e wondude oustad Abdallah Bruxelles e ñande o ñande haray kadi ɗe mari darsuji ceernoɓe ko kadi ko wona ɓeeɗo inchallah haray ɗo wawi jokkitade ko ɗeɗal meɗen ko Facebook inchallahu taala haray ɗiɗo bayanaji kadi fof son ɗaɓɓitoyɗi ko YouTube o wawa ɗi hendade toon e waɗande kala ɓe heɓano happu heɗitagol bayana on en direct ko radio meɗen Lawol Kisal haray ɗe gandintina ko wonno ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen Hadja Fatmata ñeppi Cheikh Mamadou Aliou Bari Cheikh Alfoumar Diallo e musidɗo moɗon Abdallah Diallo ko wonno ko micro ko oustaz Aboubacar Diare wontiran ɓen sengo Guinée Conakry haray ɗen andintina wonande feƴƴinana ɓen ɓen programme ji meɗen ɗin Cheikh Issa ɗo ɗen e Cheikh Julde Bagna technologie hiɗen mari musidɓe meɗen wontiran ɓen sengo Saudi ɗum woni oustaz Issa Sall hiɗen mari ceernoɓe meɗen wontiran ɓen hella Libéria e nokkeli boyi e nder Guinée Conakry kadi haray e yejjitari kadi Cheikh Ahmad wontiran ɓen sengo Dakar Cheikh Ahmad Ba haray ɗen tori Allah subhanahu wa taala yallah lanɗon jaɓan en oɗo suuma e meɗen o kayen suumayeje ɗuuruɗe ko waweten tawede o lontinana en ɗum ɗo ɗiɗo golleji meɗen fof golleji moƴƴi wawayɗi en naadugol aljanna firdawsil ala haray ko ɗo wonɗen hattude on jarama wallitagol e jokkitagol e oɗo programme ji ko Lawol Kisal wa salllahuma wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lawol Kisal ko lawol peewal e ɓantal.